suri atau apa jadi lo. Kasi ini nali tuman na coba nangkong alam tege lapuhan lo. Je nilitung karbilo Charlie asong indeng poket sertalin aningkan mate indeng poket ningkan sega maipi nilitung non kewanji aru aceklo hai isi ben liang tarik isi ben liang lasi dilai kepatur kelamong crossing terang kita apa tidak sepaman pun dipuak lasi kita tangan ni nilitung adet kifik seteng pen bipon unedel lasi kisuman atung rada tung mangkukongji kusi nilitung kacesi kecedang apor nang cera masih nilitung apor teng pen khusus bipon edel to bipon unedel lasi nilitung pini lethos sedamne nang pacini iglo kado karbiang long sulang duara dahan sitamne nilitung conference ban non kewanji aru ceklo nibhai misira liang lasi dak nilitung kacopha luhi sarpopen cenglok kado karbiang long ben tang social organization atau hansitame ba student organization tum hansitame nilitung kacopha tengpen alang nilitung sitame nang citong nunpo apen so mai long alira champen kado karbiang long arad tum sidame nang cetodun pen alira long pen nilitung malong nang cirat nang cetodun pen kado ni sivet pen lasu sertalin kartu mate sertalin naningkan nilitung malong nang cirat nang cetodun bo sunan telo lapen isi ini nang litung hoiben nili karbi lo Charlie asong Amran Regional Committee itu alang litung border issue aputhak alang litung khanduli awat kuno polapung thadai jirikendeng awat kuno alang litung kecipadok kru bajone polapu soluk sodak edojiang rins demi alang litung kapang samdun thegapot karbi lo Charlie asong Amran Regional Committee nilitung aru alang litung ke climate cepadok apot alang litungan nilitung Central Committee kiripia maihin dan jurure unde lasi laso asuluk sudaglong kapang samdun ke kapot lapen authority tum sidame alang litum tame kelang dun charipen alang litum sidame product samjin pen atau mon pajabi pha alang litum sidame chetoilo lasi kebanji langar ni sidame litum samjin pen karbiang long atau no sidame kido ke thak kado gabe akhai pen sidame samjin pen litum ke maintain dun thegapot alang litum na jorolo lasi ini nilitum diripia main mas sidame apa chinil lasi nilitum nongdun mai dolem alang litum sidame ini nona nalitum kadong itu mah cilik de Karbiang Long akan Meghalaya border along dengan Meghalaya gunda tu Karbi arong tentang lo dak Karbiang Long arong dak pasik satu hal bangso kapasik sakalong dia tu Karbi lo Charlie asong hinten dia tu kondem long lo walapen labangso aputha Asam Sarkar atau kedojoya bang manghumi me asong sih tentang lo itu tu setame puthot ini theke tu toar ke chulang ding ke tulang je Asam Sarkar ben same la border issue ko puthak bangkalang itu tame nang lang dung desi alang itu son si pan sami man la pen pa dang long le kelang cerai ko mi makhala pan ini the do dam sitame nona ateng bulu dang te masabu ini ko asong dap dulu asi ajane punon non alang itu Meghalaya soratum penaan itu kedo barin matum udam de sedame halada berita kelong ateng pulang te penaan la kerami atum Meghalaya pen bangsi ladak penaan nake kruk asong dap dulu asi kado gawe Karbiang Long arah akan kecunungri kentung umbang halo jenon kesung dena pora hud abang parti alam cipupera thorom alam cipupera halada itu tu border kecekang munji kosono ma halabang solo bang isia long klam long bang pen
kecing wai pen keklem kita ni abidi bang bacoy sonte nilitum kami docan dia song hin mas kami halabang so akacin ribang patuko tangte labangso border issue buthai policy stame solution dak dolo tangte karbiang lo tumas council pen non puas tame example in sampai solusi theklong la so buthai nang tum karbiang lo tumas council pan tum dak kese ho pen kulo labang so buta ke ciki cing wai long lapen labang so a report ke nam je pa ala dak so cing MSC metamat non hudak si damlo pulo umbri damlo lapen labang so report ban non dak bang pulo pen kala dak mang me bang ke district administration atau mang alang itu mang kopine kemat hason keprek vi kemat atau kok so si damlo Reklam tadi yang ini. Lalu, konferensi apa? Si especially ke apa ya?